অসম আসামলৈ আপোনালোকে চাই আছে এয়া এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ লিংগাকৃতিৰ শিৱলিংগ যিটো স্থাপন হৈছে অসমৰ নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰিস্থিত নৰসিংহ ক্ষেত্ৰত আৰু আহক আমি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰু আজিৰ পৰা যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে শুনামতে 5 তাৰিখলৈকে যজ্ঞ চলিব আহক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ जटाटवी कलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रवृत्त